Watu wengi wanawaza failure. Ukiwaza failure, nataka nikuhakikishia kwamba you will go to fail in life. Lakini naamini ya kwamba utawaza mambo ambayo ni ya kukuza maisha yako. Utawaza mambo ni ya kubadilisha historia ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. There is power in imagination. Unastahili kutafakari mambo ya kufaulu. Unastahili kutafakari yale mambo inaweza ikabadilisha historia ya kwenu. Inaweza kuwa ya kwamba umezaliwa katika familia ya matatizo, familia ya umaskini, familia ya kutofaulu, lakini hauwezi kuwa chini ya neema namna hii na maisha yako na taswira zako zibaki kuwa tena. Lazima maisha yako ibadilike tena katika jina la Yesu Kristo.